Kado ka vepan setame puthot adap ke me kadam pipa zerlo kardom pinia bangke niretum de mapur sedamji nang nitu nang lang donik bom non la pela nene nga bangke tawara beng si suntuk pola ke nang pali dendelo Mapur damom Purdam bom lo Longsar graduation kedun jipu family tumpen kato ka bejo mondali keza tumpen hem tuna tumpen la tadim li ti alo jaman ke nadak non nadak bangke di mapur lang la Amazing Grace Theological College ini di bong atum graduation la nikang ke thoma course kita sing hadi mahai lo ja Hai bang kya parents atum nange chidu atum mangari side lo so pini apa ke ikut pada citang lo Benjamin to nang dun lo lang la none tum dura pet lo lada pini graduation program do so long na chitong do so la ya po abang ke latan di pisar sopola bisa ka dela ne le sopola lagi jarkhan ke charli bang lo hello ani sopti ah Theology students, batch of 2025 to please stand. On behalf of the Faculty of Amazing Grace Theological Seminary, Bangalore. Will there be any stars in my crown? When at evening the sun goeth down. congratulations Charles the pen kardong macam pila je graduate depan
Pakinay ko sa air. No, complete. Yeah, complete. Thank you so much for coming, okay?